الله أكبر الله Alloh Teala'ga ko'ngil turlarimizdan chiqqan ulug' maqtov sanalarimiz bo'lib, payg'ambarimiz Muhammadin Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat sharifalar bo'lsin. Robbimiz bir Alloh muborak sharif qiz kunining birinchi jum'a kunlarin, ikkinchi sentyabr oylarining ezgi kunlarin muborak qilsin. Hazratimizning o'qilgan Yasin suralarining ajr savoblarini sizden, bizden devam etken barcha merhum etiyenilerge, abi babay, kız tuğan, er tuğan, vefat etken kardeşlerge, bağır jemiş sabilarga, barcha mümin-mümine, aziz din kardeşlerge, bu aziratların defin etilgenlerge, tuğan avul koreylerin defin etilgenlerinin ruhlarına iştirip, onların da köngülleri tanış bulup, ruhları şad bulsun, avur tufrakları jingil bulup, yatası urunların yumşak yastıklardan Rabbimiz bir Allah münevver eylesin idi. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Hürmetli aziz din kardeşler, elhamdülillah şükür, keşe 1 sentyabr günü balalarını mektepke zattık, kimlerin indi yugar oku yurtlarına, isen sağ bulsunlar, Allah Teala'larga rahmet hazine işkilerini açsın, zihinlerin keng kılsın, cumhuriyetimizde galim, gıleme balalardan bulsunlar, halkımızga hizmet etsinler, din İslam dinine keşkuvvet, imanlı, tövbe tevfikli balalar bulsunlar, isen sağ hünerlerini alıp, diplomlarını alıp, Allah Teala'nın rahmetinde şükür kıllarından bulup yaşayışlardan Rabbimiz nasip eylesin idi. Bizim indi inşallah mine tezden yakınaya tağın bir ulug' bayramimiz, bu da bulsa Qurban ayeti bayram yakınlaşa. Bugün mine nasip bulsa o'zimizning Shura jurnalinden Kamil Hazret müftiyimiz Tatariston Cumhuriyeti Müslümanlarının dini nazarati boshlig'i Kamil Hazret Samigullinning Qurban ayeti haqında inşallah va'zlarini silab getiribmiz. Allah Teala onlarga da, sizga da, bizga da, silavchilarga da, tinglovchilarga da ajrlarini nasib eylab, hammalarimizga amal ibodat qilib yasharga nasib eylesin. Bizning endi ertaga Zilhijja oyining 1-kunlari, albatta 3-sentyabr Zilhijja oyina, Qurban oyina kiramiz. Bu oylarda uraza tutuv bek savobli. Bek savobli. Albatta endi urazaga niyatli alabız. Ertagadan niyatli alabız. Kim endi tili dushanbadan niyatli alabız. Bigrek de bu Zilhijja oyining 10 kunida yeysa mana bu Qurbonga kadar bir kun G'arafa kuni deb atalov, mana hojilarni zattiq biz rayonimizdan hojga ketdilar. Alhamdulillah shukr, eson sog' emin bo'lsinlar. Mana bu G'arafa kunlarida da uraza tutuv bek savobli aziz din tuğanlar. Chunki endi kunlarimiz mana akrangina qisqara bora, jay kuni biz tutib chiqolganni urazani har endi onday og'irliklar sezmaymiz inshaalloh. Hojilarimiz da eson sog' emin borib qaytsinlar. Qoy bir hojilar endi 1 oyga ketdilar. Qoy ikinchi partiya 15 kunga ketdilar. Mana hoj ibodatlarini qilganda da sizga bizga ular duoda bo'lsalar inshaalloh aybat bo'lar edi. Ne degan so'zul Qurban? Albatta Qurban so'zi bu endi quriba fi'lidan olingan, Alloh Tealaga yaqinayu. Mulk surasi, Kevser surasini sizlarni borig'izda bilasiz. A'udhu billahi minashaytonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. İnna a'toynakal kevser fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huval abtar. Allah subhanahu va taala ikinchi oyatida aytadi: "Fasalli li namoz o'qi, rabbika wanhar Allah rizoligi uchun hamda sen qurbon chaldi." Demak, har bir kimning mumkinchiligi bo'lgan banda bu endi amali Allah rizoligi uchun bo'lsin deb g'oyla ismidan, g'oyla boshlig'i ismidan qurbon chalu vajib amaldir. Vajib ya'ni majburiy deganni anglatadi. Narsa ol vajib? Vajib degan so'z majburiy. Eng birinchi bor farz, onlar kete vajib amallar, onlar kete sunnat amallar, onlar kete mustahab, mubah amallar. Bu endi mana barcha 8 turli amalning irkinlari. Hammanda mana bu Shura jurnalida Kamil Hazret anglatgan 595 gram kimishi bo'lgan banda mumkinchiligi bo'la turib bu qurbon chalu tegishli. İbrahim alayhisalomdan qolgan vajib amallar ayndonitib kelgan ul otamiz Adamning o'g'illari
Kabil bilen Habil aleyhisselamdan yer yüzünde kalgan yılalar ol. Elbette Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de İbrahim'ni Halil deb atalı. En yakın dostu Halil. Ne için? Çünkü ol ağır vakitte da hem de jingil vakitte da, mul vakitte da, işli vakitte da İbrahim aleyhisselam Allah Teala'ga toğrılıklı buldu. Namrud degen padişah mena tabın degen vakitte İbrahim aytdı, kökteki yıldızlar da, ay da, kıyaş da bu Tengri bulalmay, biz ona tabınmaybız. Namrud da padişah Allah bulalmay, fakat bizning Allah'ımız bir, la ilahe illallah dedi. Hem şul aytgan so'zi için Namrun 40 gün shahar halkına o'tin jiyarga qo'shdi da, bu eng birinchi shaytonning yaratgan fi'li katapultadan ne ravishli İbrahimni o'tga otirga ko'rsatdi. Albatta olimlar aytalar, bugünkü kunda da Turkiyaning Kinyak chetida Urfa degan shahar bor, mana shunda hatto uning bag'onalarida qolgan dedilar. Ammo İbrahim aleyhisselam qo'rqib qolmadi. Cebrail ferishta kelganda da, "Ya İbrahim, qutqaringmi?" deganda, "Kerakmi Cebrail, bor ket, Alloh taolo bizni qutqar" dedi. Duo o'qidi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunalloh ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'men nasir. Gufraneke rabbena ve ileykel masir. Hasbunalloh ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'men nasir. Gufraneke rabbena ve ileykel masir. Bu qisqagina iki cümleli duo tuğanlar. Onu sizge de öğrenirge gerek. Ama onun sırlı, tiren mağnası şunun kadar kışlı. Ey Rabbim, sinagına tapşırdım. Senine yardımını ko'rsat, meni rahmetinden taşlama ve ni'mel vekil. Gufraneke rabbena ve ileykel masir. Günahlarımni sen kechirguvchi, senin huzuruna gına aylanıp qaytashaq biz deb Allah'dan so'radi da, Allah'dan o'tga emir bo'ldi. Salqin bo'l, İbrahimga tema dedi. Irnası bulma, İbrahimga salqin bo'l, ona tema degach, o't sap salqin bo'ldi da, mana shul vaqtda padişah Namrudning qizi iymon keltirdi. La ilahe illalloh İbrahim Halilulloh dedi. Allah'ning barlig'ina, birligine iymon keltirem, İbrahim aleyhisselam Allah'ning shin elchisi dedi. Mana bu duolarni endi bizga o'rganish shart. Ammo buning bilan gina ish bitmadi. İbrahim payg'ambar bir ilg'aymış, qartaymış kunida uning balasi yo'q edi. Alloh taoladan so'radi: "Ey Rabbim, rizqlandir meni bir bala bilan. Menga bir bala bersa shana" deb o'zine nazrlar aytdi. Narsa degan so'z nazr. Nazr ol Allohga ant etu, Allohga va'da beru, o'zingning mana falan ishni ishlarman deb Alloh rizoligi uchun falan ishni o'zingga borish ettirib qo'yu, bu nazr deb ataladi tuğanlar. Mana shuning uchun İbrahim aleyhisselam nazr aytdi. Alloh taologa berdi bala berdi ona. Onun iki xotini edi. Birinchi xotini Sara onamiz, ikkinchisi Hajar onamiz. Sara onamizdan endi uning o'g'li Ishoq edi, endi Hajar onamizdan o'g'li Ismoil edi. Ammo Ishoq bu to'di İsmoil aleyhisselamdan so'ngra. Ham Makkada ul qoldirib ketgan idolarni Hajar onamiz bilan shunda bala to'di, o'sdi, 5 yosh bo'ldi, 6 yosh bo'ldi, 7 yosh bo'lganda İbrahim tish ko'rdi. Mana bunda da Şeslinikte yazılgan terviyah günlerinde 23 namazda biz tekbir aytırga bulabız. Biz 11 sentyabr günü ertengi namazdan tekbir ayta başlayız. 23 namaz farz namazda aytırga teyişli. Ne ravishli? Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu, Wallahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd deymiz. Şart tapqır. Hammeler biz onu ertengi namazdan başlayız. Indi farz namazdan so'ng mulla kishi, imam kishi jamoatga birilib, yezi bilan shul ravishli Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Wallahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd deymiz. Onun ma'nolarini bilasiz. Allah buyuk, Allah'dan başka hiç ilahi zat yok. Allah'ın barlığına, birligine iman getirdim. Şirk qatmim deyip mana bu ravishli endi takbir aytirga tegishli bo'lamiz. İbrahim aleyhisselam tish ko'rdi. Chinda narsa ko'rdi. O'g'li Ismoilni chalganini ko'rdi. Bu shaytoniy tish deyip turib bu sıyırlar çaldı. İkinci kuni tag'in tish ko'rdi malay chalganini. Yo'q, bu shaytoncha deyip bu vaqtda sariqlar çaldı. Uchinchi kuni tag'in ko'rdi. İbrahim, yalg'ishma, malayingni chalirga kerak, nazringni unutding deydi Alloh taolo. Ham İbrahim aleyhisselam o'g'lini matur ettirib kiyindirdi. Hajar onamiz xushbo'ylar, tamli islar sevindirdi. O'g'li Ismoilni 7 yoshlik bola ortidan borganda shayton keldi. Mana Jamarat degan o'rin bor, hojga boruvchilar bilalar. Onda tosh otib shaytonni qo'laylar.
җиде вак-вакта шатып, алар аталар шул Җамарат дигән урында баганаларга. Һәм менә шунда шайтан килде дә әйтте, сине атаң чалырга алып бара диде. Исмаил нәрсә иде 7 яшьлек? Я бәти ифгал ма ту'мар сатаҗдун иншаллаһ минас сабирин. Бу бөтенесе Коръән аятлары. И әтием, Аллаһ Тәгалә ни боерган шуны эшләрсең диде. Бүгенге көн мисалына китерегез туганнар. Ул вакытта ата үз урында, әнкә үз урында, бала үз урында. Бүгенгесе көндә балаларны жәллибез. Мәктәптән икеле алып кайтса да, укытучы виноват, директор виноват, фәлән виноват дип, аннар инде фәлән эше килеп чыкмаса да 25 яшенә җиткәндә бала беркемгә буйсынмый торган, беркемне тыңламый торган, кире беткән эгоист балалар үстерәбез. Аннар уйлыйбыз, каян килде икән мондый нәрсә, каян килде икән мондый әйбер дип, үзебез гаҗәпләнәбез. Беркемне тыңламый ул. Беркемнең колагына инде тыңламый чыга да чаба. Менә элеккеге карагыз тәртип нинди көчле булган. Элеккеге тәртип нинди көчле булган. Кулыннан ал син аның планшетын. Ал әле телефон iPhone 6s-ны. Ул жүләрләнеп кытырынып әллә эшләп чыга. Интернет булмаса, менә карагыз элеккеге вакытта бала әйткән: "Әтием, Аллаһ Тәгалә ни кушса шуны эшләрсең. Шалырга дисә шалырсың, димәк, алып барырга дисә алып барырсың" ди. Әлбәттә, Ибраһим алейһиссаламга бик авыр була ата кешегә. Әмма Аллаһның буйрыгыннан узып булмый, үзе бит нәзер әйтте. Шалырга алып баргач, кулларын бәйләмә әтием ди. Чөнки кан шәшерәр, күлмәгеңне буяр ди. Аягым белән җан биргәндә тибермен, аягыңны авырттырмын, кулыңны авырттырмын ди. Шешеп җибәр, хакыйкатьтә кечләп суйган дип әйтерләр ди. Ибраһим алейһиссалам шул вакытта эшли. Пычакны кишлиттереп, инде кайрый да һәм ышкый муенына пычак үтмәй, чөнки Аллаһ Тәгалә Җабраилга муенына канатын куйды. Исмагыйльнең муенына теге баланың канатыңны куйды. Җабраил канатын куя. Ибраһим пычакны күтәреп бәрә, ташны ярып керә. Пычак әйтә, теге вакытта утка дип бер тапкыр әйткән, Аллаһ Тәгалә сине яндырмаска, салкын бул тимә дип ди. Миңа әйтте ди Аллаһ Тәгалә дип пычак әйтә, телгә килә. 70 мәртәбә моның малайның муенын кисәсе булма дип Аллаһ Тәгаләдән буйрык булды. Сине тыңлыймы, Аллаһны тыңлыймы дип пычак. Һәм шул вакытта Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән күктән Җабраил фәрештә ак куе, ак сарык алып төшә туганнар. Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр, ла илаһа иллаллаһ валлаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр ва лиллаһил хәмд ди. Әлхәмдүлиллаһ. Qad zabaqta rutya ya İbrahim. İnne kezalike najzil muhsinin. Менә без аны Таравих намазында да укыйбыз. Саламун ала İbrahim. Kezalike najzil muhsinin. İnnehu min ibadinal mu'minin ди. Аллаһ Тәгалә, тешеңне рас кылдың, нәзереңне үтәдең. Ибраһим алейһиссалам, минем әмремне тоттың. Синең балаңның каны кирәкми, хасатан мин сине сынадым гына ди. Аллаһ Тәгалә сынады бала белән. Байлык белән, бала белән сынады. Ике төрле нәрсә белән адам баласын тормышта сыный. Шуның өчен әйтәбез: "И Аллаһым, бала ачык хәсрәттән сакла" дибез. Һәм шул көннән безгә ваҗиб булып калды корбан чалу. Ире булсын, мөгезләре сынмаган булсын, кылагының эчтән берлеше киселмәгән булсын, әлбәттә күзләре сау-сәламәт булсын, сукыр булмасын, тешләр урында булсын, гариб-граба булмасын, андый-мондый авырулар булмасын. Кире, яхшы сарыклар чалу безгә бу көннән туганнар инде мәҗбүри булды. Һәм дә корбанны чалырга чыкканда дөнья сүзен сөйләшеп чыгарга ярамый, укып чыгарга кирәк, алып чыгып куябыз, корбанны кыйблага таба юнәлтәбез, пычак кайралган булырга тиешле, хайванны артык азапламыйча. Раббим, әйтәбез, Тирлек сүрәсе бар, Коръәндә Әнғам сүрәсе дип атала ул. Анда мондай дуга бар: Аллаһумма инна салату нусуки махият мамат лиллаһи раббил аламин ла шарика лах. Эй Раббим, барча укыла торган намазларыбыз, гыйбадәтләребез, яшәешебез, үлемебез синең ризалыгың өчен ла шарика лах. Бу корбанны фәлән улы фәләннән кабул итеп ал дибез дә бисмиллаһи Аллаһу әкбәр дип шалабыз. Беренче, аккан каны бәрабәрендә менә бу йорт хуҗаларының гынахларына кафарат булыр ди. Беренче, аккан каны бәрабәрендә шул аккан инде гынахларыбызга кафарат булыр ди. Һәм дә һәрбер теге сайын әҗр булыр ди. Шуның хутланган корбанның җанын алмыйлар, алмасаң яхшырак ди, әмма алган булсаң инде аның үзеңә эшкәртергә дәри күниттиреп, илтеп, әйтик, тересен сдавай итеп, садакасын ятим мискиннәргә берсәк тә саваплы. Аны тунаучыга хезмәт хакын бирергә ди, итләтә түгел, әлбәттә
üz kul kişine karata hizmet hakkını bergedi. Hem de kurban çalına bu revişliğinde diye ol 5 yaşlık bularga teyiş degen kitapta 2 yaşlık sıyır hem indi 1 yaşlık sarık eysekeje ama ona aytganimizda bor sıyır 7 kişiga atap çalınganda birsigini aytsa mana it bitgan edi marazilnik burşagan edi itga yaxshi bo'ladi deb 6 kishiga bir silishga kirib shunday niyat bilan kirsa bu vaqtda tigilarning qurbonlarini yandira. Shuning uchun bizda endi eng yaxshisi o'zimiz olabizda bir sariqni Alloh rizoligini inshaallohmiz. Anlar tag'in bir narsa bor. Xotinlar aytadi, "Mana yil sayin erime atap çalam dey, menga da bu yil çalırga kerak." Atap xotinning ismini atap çalsa, tigi er istinde burish bo'lib qola qurbon. Agarda er istinden, er isminden çalınsa, ayti G'arifulloh uli G'olimjon isminden deb çaldıysa, bütün simya oila isminden qurbon çalib burishi tushadi. Xotining isminden de tusha, istinden de tusha, balang istinden de tusha, chunki irot oilada bosh kishi. Xo'ja kishi, er kishi ketuvchi qiyomat kunida Alloh qarshina borib da oilasi uchun ul javob beradi. Xotin qiz javob bermay, ammo endi ishli oila bo'lsa, hallar bo'lsa, pожалуйста, çalsınlar, er isminden de opshig'ib, xotin isminden de çalsınlar. Ham endi qurbonni ishga bo'lna, ishdan birlasha ega qolna, ishdan ikkalashin lashalar. Esa tug'anlar ko'rshilarni jiyib, qido-qidoylarni jiyib, motor ettirib, Qur'on majlisi o'tkazuvda bek savobli tug'anlar, bek savobli. Bek faqir xayrchi bo'lsalar, qurbon etin o'zini qoldiruda ajrli bo'lar. Ul ish kun chalna. Ona bilasiz tartiban 12, 13, 14. Mana biz 12 sentyabr kuni Komil Hazratning Samigullining buyrug'i bo'ldi soat 6 ga jilabız masjidga 6 ga jilabız masjidga oyit namozini o'qirga, ham masjidga kelganda babaylar bilalar, iliglikdan ovulda, shaharlarda bo'lmasin, uydan chiqib ovul o'rtasida, shahar o'rtasida chiqib bir takbir aytalar, masjidga kirganda tag'in bir aytik jamoat jiyilib, Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar va lillahil hamd deb takbir aytib keluv savobli. Bu qurbon g'oyitine kelganda urozolik kelirgadi, osham eshmi qaytib qurbon shulpasin qopqosidan kirib bo'lsa-da ovuz etu niyatinden nisbatinden dey. Qaytib qurbonlarni chalib, albatta qurbon shulpasin ovuz etu ishin deb aytilgan endi albatta. Inshaalloh bu endi ajr savoblar bo'lsin. Ammo tag'in bir narsa bor, iskarma bor. Bu kunni qo'y birovlar butala nazr qurboni bilan. Nazr qurbonin nechik tezroq aytsang, tezroq o'targa kerak. Bu ish kunni nazr qurbon o'tamaylar. Mana bu kunlarda aytik, nazr qurbonin ish kunga qadar o'talar. Bunda faqat shukr qurbonlarına o'tali. Shukr yeysa, mayitga yorimidi marhumatiga shalsamdi, marhumaniga. Ul shalu yori mana Abdulhaq Samatning 5-kitobi bor. Shariat kitobida ul aytgan, "Ya Rabbim, mana bu shala turgan qurbonning ajrin vafot etgan marhum G'aziz atiga erishtir. Ajr savobin. Sen bundan posilka jibarasan, demak Alloh taolo onun ruhuna, onun jonina bu shalgan qurbonning ajrini erishtirar. Menga dalil ettirib ketira, Payg'ambarimiz yaratgan halal jifti Hadisha anabız vafot etgandan so'ng yil sayin shul otap qurbon chalatiran bo'lgan. Isen kishi isminden, mayit isminden tugil, isen kishi isminden ajrin marhumga bag'ishlab, shulay bit. Falanga erishtir deb. Endi ul mayit o'ldi bit, onun isminden ish chalasın. Mana yil sayin onun do'st xotinlarına itni lashatiran bo'lgan. Mana shul ravishlarda tug'anlar albatta 2 rakat shukr namozi bor. Onun endi aytilgan mana Jalil Hazrat Fazliyev da 101 va'g'as degan kitobida yozib, 2 rakat iga kirib, tag'inda qurbonlar qabulroq bo'lsin degan niyatdan 2 rakat o'qila. Birinchi rakatda Fatiha, 10 Ixlos surasi o'qilib, ham Alloh taoladan duo qilib so'raymiz. Robbim shul chalgan qurbonlarimni Ibrohim payg'ambardan qabul etib olgani kabi, men zag'if, gunohli qilingan da qabul etib ol, kelasi yillarga da eson-sog' shul qurbonlarni chalirga nasib et, negizma barakat ber, oilaga tinchlik ber, jonlarima tinchlik ber, ishlarimni o'ng qil, chalgan qurbonlarimning oqqan gunohlari barabarni mening gunohlarim g'afur qilinsin. Mana bu chalgan qurbonim bilan Sirat ko'pirlarin o'targa nasib et. Shul chalgan qurbonima otlanib, Sirat ko'pirlarin o'targa, jannatlarga kirgan nasib et deymiz. Mana qisqag'inani. Endi namoz o'qilmagan bo'lsa-da, uning uchun tege g'avg'o qo'barib tovush qo'barib jerga kerakmi? Shalib ketdi-da, falanni namozi shunda kirib o'qimadi, 5 minut topmadi. Inshaalloh Alloh taolo qo'linda. Ul namoz endi 5 namoz o'quvchi bandalar g'usl tahoratli bo'lsa,
Gısıl tagaratlı bolsa, dua kılıp Allah Teala'dan mana şol ravishli o'targa. Bu nafil g'ibadetler tuğanlar sistemi, tağında savaplı amel. Ama indi mana o'taganlar ham bizde yalqovlanmışa o'tasak bek yaxshi bo'lar edi. Yalqovlanmışa o'tasak bek yaxshi bo'lar edi. Allah Teala indi o'zining rahmatlarini nasip etsin. Albatta Qurban bo'yicha so'rovlar ko'p bo'lar. Inshaalloh har indi ma'lumotlar ko'p, ammo o'targagina kerak. Allah Teala indi jeta turgan Qurban bayramlarini muborak qilsin. Eson sog', shodlik, tinchlik bilan ushbu g'oyat kunlarini qarshi olishga nasib etsin. Sadaqallohu alayhi. ملهمي يشدو فمي والشوق يجري في دمي وإليك دوما أنتمي يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. في مهجتي عشق دفين وبدمعتي زاد الحنين بك أهتدي في كل حين يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. الله أكبر الله